Nešo, kako izgleda kad se svađaju Kinez i Ciga? Pa to otprilike izgleda ovako. Obično se svađaju oko tezgi. No, to sam rekao. Znaš, ovi su daleko, iz Kine su došli i preuzeli su im posao to u stvari. A svađa ide otprilike ovako. Ma mangava ti kirave mi mangava ti tezga mangava ti kirave mi mangava ti kirave, bre. Odgovaram u Kinez. Co šaca ta na napak naći da gna, jasna. Ma maš bre majke ti ga pip ma pip ti jebe pip ma pip jedi ga pip ti ama mangave ti kirave ti mi mangave mene kirave, bre. Avan kare čeki lavle kuravla pavla me džali so karala resa čumila me bule diler dao me cimenti bajo. Co šaca gna na vadas gna. Co šaca gna na. Ama gele kirava. I? Kinez se uplašio i zove svog ortaka Čonglija. Čongli! Evo ga Čongli. Ma šta si ide ovdje bio ortaka, bre, ribo jednom? Rajka! Rajka! Odi vamo, Rajka! Evo je Rajka, ima 200 kila. Mamangava! Kirava! Rajka, hoće da me tuči ova dvojica ova dvojica Kineza, bre. Kinema će kirave me mengava pirava. Kirava mangave kirava. Ca saca kada našega. Ma mangave će kirave me tezga mangava. Ma udari ga, Rajka, ma mangava će kirava. Kesuma će kirekas. Piraj mangi mantarava. Ca sašeska. Mangarama kirava, bre. Açirap. Aj, se kunama. Ama kirava. Amen gara çekilave me çekilave la lava.